Менің яратқан оқытушым Альмира Касимовна, қазір пенсияда инде ул апа, мектептегі. Татар тілі әдәбияттан оқытайды инде. Шундай таза гына апа, қалын тавышлы, тавыш та қалын, көзлігі де зор иде инде шундай. Қайшан келіп кірме кабинетқа тігі, нәрсә, келіп кірдің ме Сабиров деп қаршалайды. Әлі тігі таза апа бұлғаш, қалын тавышлы бұлғаш, мен әлі шояртып та ерейдім. Аның ішінде мужик отырам мен айтам, шуңа тавышы қалын аның деп тігі. Өзінің тавышы түгіл ол деп. Ну шушы Альмира Касимовна минем шигырь сөйләгәнне яратайды. Әйтәм бит теге, ул әрле дигән шулай, ялкау диде инде, тик бирелгән бит, Аллаһ Тәгалә биргән бит инде сөйләргә дә менә әрле диде инде, классташларга әйтә иде, менә бирегезнең дә менә Данир кебек шигырьне сөйли алмыйсыз. Тар сөйлисез, атасы шигырьне бер аңлаша алмый, билге алыр өчен генә сөйлисез. Сабиров сөйләсә, җиренә җиткереп, Казандагы Камал театры артистлары кебек шигырьнең бөтен мәгънәсен эштәлеген барлык классташларының күңеленә җиткерә белә. Ну ятламый гына зараза дип теге. Сирәк ятлый идем инде. Ну ятласам килештереп сөйли идем. Хәзер шулай берсендә әдәбият дәресе башланып китте. Һәм Альмира Касимовна үй эше итеп кушкан булган Хади Такташ репертуарыннан берәр шигырь ятлап килергә инде. Шыгаларда инде классташлар Такташның я Мукамай шигырен сөйлиләр, я тагын берәр шигырен инде, ә мин ятламаган. Чираттагы икелене аласы килмәй, аптырап утырам нишләргә белмичә. Ул вакытта бу 7нче класс тирәсе булганмы, 8нче мин төгәл хәтерләмим. Ну бераз балачакта теге җырлар белән мауга башлаган вакыт иде. Мин бик җырламадым балачакта, мин көрәш белән шөгыльләндем күпчелек. Әле монда кукмаралар дигәннән әлеге баягы мин кукмара җегетләренә рәхмәтле. Без алар белән көрәшәйек, һәм алар минем белән көрәшкәндә гел Азнакайның кайсы якта икәнен күрсәтәләр иде. Барып кайтайым шунда исән сау килеш. Бөтен залга ике кукмара җигет утыра бугай. Ну, дуслар, әйтәм бит, хәзер ул вакытта менә шушы иң популяр җырчыларның берсе үздә күрә Фәрит Таишев иде. Хәтерлисезме андый җырчыны? Хәбик җырламый инде Фәрит Таишев. Ландыш Нигъмәтҗановның ире, Римма Ибрагимовның малае. Просто анасы бер төрле фамилияда, хатыны бер төрле. Ну, кешедә эшем юк, бәхетле булсыннар. Ну, Фәритнең шундый бер матур җыры бар исегездә булса. Уйладым сине генә уйладым. Күпме генә уйласам да туяр кебек булмадым. Тынычлыгым урладың. Уйладым. Ну, понятно, ул җырны берегездә белмим, ну мин белә идем. Һәм мин әйтәм, укытучы апа мине такта янына чакыргач, мин Хади Такташ шигыре дип шушы Фәрит Таишевның җырының сүзләрен сөйлим микән мин әйтәм. Ну, үземчә анализировать итеп утырам. Такташ мин әйтәм, вроде бы знаменитый шагыйрь. Бик күп шигырьләре бардыр дим. Неужели апа аның бөтен шигырен белә? Ну, нереально бит инде. Ну, классташларга пышылдап әйттем инде, естественно, әйтәм, исегез китмәсен. Если что, уйладым җырының авторы Хади Такташ. Вакыт килеп җитә кернәп миңа, апайны күзлеген төбәтеп миңа, нәрсә Сабиров? Ятладыңмы? Мин әйтәм, ятладым, Альмира Касимовна. Иртәгә кызыл кар явачак. Мондый вакыйганы бушка уздырырга ярамыйчак, давай Сабиров язванок булыр. Тизрәк ти. Чыктым матур гына. Апа, мин әйтәм, Хади Такташ, уйладым. Сабиров, син миңа уйлама, сөйлә давай ди. Апа, мин әйтәм, үзегез бит такта янына чыккан шигырьнең исемен әйтергә кушасыз, һәм аның авторын, автор Хади Такташ шигырьнең исеме уйладым дип атала, мин әйтәм. Гаҗәп Сабиров. Ничә ел укытам әйме? Ну, моңа хатлык Такташның бу шигырен ишеткән юк иде әле минем ди. Ну, мин югалып калган малай түгел бит инде. Апа, мин әйтәм, ул аның яңа шигыре. Хәзер укытучы китте кабынып. Ул әле Альмира Касимовна бер котырып китсә,
Пока бүтін түкірігін шәші бітірмейсің, тоқтамай. Шундай апа, бұла бит шундай қатындар менен, ишік деп айтайым теге, өз құтырғанына возбуждаться етіп, тағын құтыра теге, тәм табып. Теге, ол көрсәгіз ол теге қып-қызыл болып шығады, көзден ұшқын, құлақтан пар, арттан түттен, анда ужас теге. Астағфирулла Сабиров, ауызыңнан жиналсын, нелер сөйлейсің, ятсыз, бүтін класс оқытушылары ішті көрмесін, ұят, бит бұл ұят, бүтін класс үшін ұят, ең бақиме менің үшін ұят, тақташ көптен өлген бетінде сен ятсыз, жаңа шиғыр деп тұрасың, нешік тілін айланасың, кетті. Мен в шоке, мен тақташтың ол вақытта өлгенін білмейдім. Апа, мен айтам, тынышланыңыз әлі, не құтырасыз сіз деймін ха. Оқырмағыз әлі, нормально все, өлген тоқташ, неге оқырасыз мен айтам. Все нормально, мен өлмәген деп айтмейм. Мен бет яңа шиғыры дейдім. Өлгенші язған яңа шиғырларының бірсі. Шушы шиғырны язғанда өлген исан сау келеш. Бүтін мәктәп біләйінді Сабиров сөз артыңнан кісәге кірмәгәніңні. Орыслар айтмышлы шорта с ним. Сөйле давай де. Нәрсә сөйлесәң дә матур сөйлесің сен де. Мен көңілім түрінде біліп тұрам. Жеріне жеткіріп, әйбәт кенә интонация білән сөйлесәм, әрейді кетейінді. Бұлай шындай қатынар, спектакльлар яратау біздің апайын шындай. Главный әйбәт сөйлерге жеріне жеткіріп, как положено, үзәгіне өтірлік етіп. Шоңа көре бүтін қышқырғанларын ұнытырға тырыштым, тынышландым, бүтін бұлған илхамымны шақырдым, әлфиясы білән бірге. И сөйләп кеттім ха. Талпына әйтірсің көбәләк. Бұ көңіл хайбегірек жилбәзәк. Дүниясы жәннәт көк, бұлытсыз зәңгәр көк. Нишләттің сен мені мәхәббәт? Уйладым, сені генә уйладым. Көпме генә әлі жарлап жибәрәсі келәтігі жырын білгеш. Күшкә түзем. Көпме генә уйласам да туяр кебек болмадым. Тынышлығым урладым. Сөйләп бітірей, мені аннан күлірсіз, мені күлдіресіз. Шайарта. Сөз бердім өзіме қабаттан. Ойламам, сағынмам, яратмам. Тек не генә айтсам да, сен генә есімді. Йоқысыз өтәтін, ататтан, ойладым, сені генә ойладым. Классташлар ақыра, тупой, припевны қабатламайынды, нештейсің сен дейді. Йоқ, ол бет жырдағына куплет сайын қошым табылырға тейш. Пайдей, шылай бет енді. Мен бет сөйлегенде мазгамда Фарид Таишев ақыра жырлай. Шуңа тігі автоматически кейліп қошыла қошымта. Қазір классташлар қышқырға жоғалып қалдым. Опаға қарап алам. Опа Илхам аби білән отыра. Мен енді тағында қисқа беріліп қа. Ойладым, сені генә ойладым. Көпме генә ойласам да, туяр кебек болмадым. Тынышлығым урладың. Шул хатлы қисқа берілдім қа, үшінші куплетні ұныттым. Ләкин дуслар, мәктәптә оқығанда оқ біләйдім мен. Әгәр дә үшінші куплетні ұныттасың екен, кеттім біріншісіне. Талпына әйтірсің көбәләк. Бұ көңіл хайбегірек жилбәзәк. Дүниясы жәннәт көк, бұлытсыз зәңгәр көк. Нишләттің
Сен мені махаббат. Зор рахмет, классташлар қол шапмаған ие. Хасила бітіргәш апаға қарап алам. Апа отыра. Біттімі Сабиров? Мен айтам, бітті Альмира Касимовна? Жетмей қалды. Сөйлесең, сөйлесең енді малай. Но бек аз болды бұл. Бек аз. Тағын бірер тақташның яңа шиғырын ятларға айдың. Но, нахал малай, ұзған атнада салауатның уфтанмасын әйбәтірәк сөйлеген үйден бей.